Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta koprske Bonifike. Čakamo torej na pričetek derbija 32. kroga prve lige Telemark med Koprom in Olimpijo. Videli smo oziroma slišali, da je imel kot otrok tudi poster v sobi Roberta Prosinečkega, ki je bil seveda mojster nogometa. To bi si mislil, da se potem življenje tako zasuče. Boači do strela, še enkrat ta zadnja situacija, igra se medtem nadaljuje, Žužek spet agresivno, Olimpija, Nukić do žoge, Nukić! Voda mimo vrat. Žužek, dobro zdaj Žužek za Kotnika, dovolj prostora ima Kotnik tudi za strel, pa podaja za Kolja, Koli in tole je 11-metrovka. 11-metrovka, prekršek vratarja Baniča. Ali Peris ali Banič. Peris, natančen vratar Banič v napačno smer in Koper vodi v 42. minuti tekme. In seveda, glede na to, da je Olimpija bila nevarnejša, imela pobudo, so lahko še kako zadovoljni v domačem taboru. Ja, v bistvu se je zgodilo to, kar so pričakovali, strpni so bili v tej tranziciji. Glasni zdaj navijači koprske ekipe. Pačič, tokrat malce drugačna ideja. Nevarno je bilo to, da dobro je odreagiral vratar Olimpije Ivan Banič. Đurasek zdaj pogumno skozi sredino. Podaja previsoka za Nukića, pa potem nevaren strel je to bil Čabraje praktično. Zoran Zeljković, pred tekmo sva se pogovarjala, nič ne boste imeli proti, če boste tudi danes slavili z minimalnim izidom in ta današnja zmaga je, lahko rečemo, prav zares sladka. Ja, tako kot sva predvidevala, se pravi, ni bilo veliko golov. Vedeli smo, da bo zelo pomembno, da bomo igrali cela ekipa, da bo res garala v obrambi. Jaz sem res ponosen na fante in nič, gremo naprej. Danes se pravzaprav sploh ni poznala odsotnost Veštirja Tičiča, Maksa Barišiča. Kako ste pravzaprav sploh zadovoljni z njunimi nadomestitvami? Imate namreč, to je bila neka potrditev, da imate v letošnji sezoni zares vrhunsko ekipo. Ja, dobro, po zimi smo že vedeli, kaj nam manjka. Mislim, da smo vse igralce, ki smo pripeljali, da kažejo neko vrednost, ampak zavedamo se po drugi strani, da nismo še nič naredili, da ne smemo biti zadovoljni in da moramo vsako tekmo iti na zmago in bomo videli, kam nas bo to pripeljalo. Danes tudi vrhunsko vzdušje na koprski Bonifiki, najbrž si želite, da bi bila vsaka tekma takšna? Ja, fanta sem rekel, pač mi moramo delati svoje, verjamem, da bojo pol tudi gledalci skozi večjem številu prihajali in nas nagradili s tem. Prihodnji teden lahko rečeva, da vas čaka nek veliki finale proti Mariboru. Že nestrpno pričakujete to tekmo, že pogledujete kaj proti derbiju? Ja, danes se bomo veselili, jutri bomo že razmišljali o Mariboru. Sigurno, da bo to zelo pomembna tekma, ampak mislim, da ta tekma ne bo rešila prvenstva. Zoran Zeljković, najlepša hvala in čestitke za zmago. Robert Prosinečki, danes vam nikakor ni šlo. Kaj je bil glavni razlog za tale današnji poraz? Pa dobro, prvo čestitke Kopru, jel? Jedna ekipa koja zna šta hoće, jel? Mislim da smo imali svoje šanse, nismo iskoristili. Čim ne iskoristi šanse, onda su nas kaznili, jel? S penalom, prošli tamo i onda je bilo vrlo teško više poslije toga. Imali smo još par prilika preko boka, dominirali smo mi poslije toga, Kopar se samo branio, ali dobro, to je jednostavno tako. Jedna ekipa koja zna šta hoće i na kraju uzela 3 boda. Mislim da smo odigrali dobru utakmicu, ali ne još uvijek onako kako mi to hoćemo, ali dobro, imamo još tu puno utakmica do kraja, već se moramo sad za sljedeću utakmicu spremati, jel, da bi ušli u Evropu. V drugem polčasu ste sicer porabili vse svoje ofenzivne rezerve. Kako težko je pravzaprav igrati proti takšni ekipi, ki igra tako defenzivno, ki se tako strnjeno brani?
Pa dobro, oni su se odbranili, jel? Imali smo još to prilike preko bokova, par puta nismo bili u završnici, jel? Mogli smo sigurno bolje, ali jedna ekipa čvrsta koja zna šta hoće, što sam i malo prije rekao, brani se jako dobro, poslije toga su samo tražili neku kontru, jel? Mi smo to ipak dominirali do kraja, ali nismo bili pravi za onu završnicu.